Itemen besan ibalak ham temen ibalong ruh kajung poru nong yelam. Hagata kajing itho pau kajung iswa ban kini siar men setiap. Kabla penleng a kabla pelpisah kabla sim kajung ingalong. Bayo i bagi pedang kilom jingtiap. Kipat pedang kilom jingtiap. Iwe ikong nang tina tahan toy. Yong pastor ngaru ngayo i kajuk kajing itho pau bagi pedang kilom jingtiap. Iwe iba nakahum mission presbytery yong pastor ngaru ngayo i bagi lom jingtiap ki pedang ban imei baril blay imi nangta. Banya syam ni ki armut ki angel hante steng sun. Shua banya syam yaw tau si juga hap. Wei tau angel ubat ni ka kitab juga jingtiap. Wei pat upan rin. Hagata kajing itu pau jong i yong ngayo i ba keladiban pas kong yaw tau angel ubat bat ya ka kitab juga jingtiap. Bajar ubah syam ya ka kerteng hagata ka kitab juga jingtiap. Lapan rung ya ki begini syam badu jisu. Handrai kita ke bam syam tho aga kitab juga jingtiap. Kampir ue kilong lanyak syagata ka bajeliu ngan lengan ong ni teman besan ibayat hu ya kata kajing itu pau.